Hasti haponi phasingti mungsabo hamkreng leya kabangwa lukorni khokhogono omai kokthai ongkhori tongo pheba bo thayo tamonge hamkreng nya kasujagi tongkha abronke keophano chiri naya mungsimina hamya khlayo pheba katal montri engmani yagulo hamkreni samrono chiri nanani bagibo ongkhori tongo tiprasa hamkwe bedini montri Vikas Debarma montri Vikas Debarma montrini ajuthai manmani yaguli simi tong thogoi tonyawai sak bemarok kalajaphono lukurokni hamkreni bagai samohomorok khwalo ongkhori naikoli tongo abakino tini koktisal khwairasnagar ekalobbo model resident rungnogo thangai jingjal tomarokno cheri naikha ar thangai ringsungrok bai koklam salaimani logi logi aroni toini jingjal chungphayangti sirnarokni chamuni jingjal tui cheri naikha cheri naimani bisingo rungnokni tangphroni bisingobo jainayangmani samung nukjagai phaikya abobaino saimano hapang jisephono hamkre khalani bagai chaitokdi pheba tangphangrok jaikri ingmani bai soi thayo sogiya hamkreni samohomorok kachawai kasujagi tongo montri Vikas Debarma jingjalono cheri naimani yagulo kisa jorani bisingono a jingjal tomarokno kahamke naikolnani saka tomuno omai khlaiake borno kebengai tangbotang nahanan bagibo saka botebo saka hapang jesek mansak haponi phasite dakti dotro o jingjalo supunani jaitoknai hनै bo saikna rka asal bini logio manjaka salka Tripura Lok Sabha Achuthani MP Revati Tripura te MDC Bidyut Devana khobai kubuni raw Swrangchati angui tabuk Udaipurni Central Road noragni bagi katal showroom khologi tong pandangkha finai 28th June tibu tongo kabang kaham shokat o pandane bagi chingjotona tongnai noragni logio jotona no khulungkha Swrangchati Jewelers ni angui tabuk Udaipura katal showroom kholokjangna nai tongo abo hongkha Swarno Borsa 28 June ni simi 17 July jorati tongnai hangke o jora kahamni pandao norongni logio tongnai ang jotono no lamsogo hambai जों दिनै खुवाइनि राजनगरनि कलाबागानाव एकालब्य स्कुलाव जों आंनि लगे दिनै खासुकसा MP दङ रेबतीजी MDC दङ बिद्युत देबरमा आंनि अफिसियेलनि बर'रक दङ जों दिनै कलाबागानाव फाय भिजिट खालामबाय फायगा फायै स्कुलनि जो टीचिंग जतन काहाम दङ ठीक दङ किन्तु किसा किसा समस्या दङ ओ समस्यानो आं दिनै वेलफेयारनि जे अफिसार दंमोन बन आं दागि गलांखा साप्ताकासेनि बिसिङाव जे समस्या दंमोन बाथरूम टयलेट जानाला कका मका जे दंमोन सोनामनानै बागै हस्टेलनि सुपारनो आं सायगलांखा जे मास कासेनि बिसिङाव जतन ठीक ठाक खायमाने जाय खोनानि अनेक कमप्लेन दङ बरक जाथिनि रग अनेक कमप्लेन दङ मबो सोंनायनाय ताई बसकांगो जों बाहायगै ओ कलाबागाननि हस्टेलनो जों तेबो काहामखाय बनो परिसेबारिमान आवन बागैनो चिनि सरकार जे आगिनि सरकार गत 55 टाका तमासि बंनि स्टाइपेन चिनि सरकार फायमानि परे सेकेंड पेज 80 टाका बारिखा रामपदजी ताबुक कैबिनेट पास खैया 40 টাকা পারে ওই তাবক বংনি পার ডে 120 টাকা খাইরিকা যদিনো আনি চারক যদিন তেও কষ্ট হদায় বংনি স্টাইপেন্ড তেও বাড়ি জানা আবাইন বাগেনো আনি বসাবতি যেমন কষ্ট মায়াতে কাহামকাই বড় চাওই নঙ্গই বংনি তংনানি চানানি পরিনানি যতন কাহামকাই ব্যবস্থা না বাগেছে চিনি সরকার কাম খাইতঙ্গ আগামী দিনে जों কাম খাইনাय মোদিজিनि নেতৃত্বে जों जेबेबा आबुगि दङ मानिसानि नेतृत्व जेबे चिनि त्रिपुरा हास्तार चिनि बुकुं बारा जेराव बाहायगाय तेबो काहाम परिश्रममान चिनि बुकुं बारा तेबो स्टैंडार्ड पढ़ाशोना खायमान बनो नाहारै जोंनि मुख्यमंत्रीजिनि नेतृत्व जों काम खाइ दङ आगामी दिनाव जे मते काम खाइदिनि जदिन कोनो त्रुटि दरखाय जे अफिसार जदिन कोनो त्रुटि दरखाय मनि बाय एक्शन लानोसै